Ana Marija Vidović, pijanistica. I evo pokušavam biti humanist koliko se da. Koliko se da u današnje doba, zaista živim sa ciljevima da nemam nematerijalne neke interese, nego prilično materijalne, htjela sam vidjeti, nego nematerijalne. Evo, vi ste me malo omeli. Kultura, od latinske riječi kolere. Nasljeđivati, uređivati, ali i poštovati, štovati. Dakle, veliki question mark ili upitnik, je li to danas mi činimo? Svaka nacija ima svoju kulturu. Drugačije je, ako negdje živiš van i možda dobiješ neke odlike i tog naroda, pa si malo tiši, pa nisi toliko mediteranac, pa nisi toliko bučan, pa nisi toliko, pa voliš puno čitati. Mislim da smo došli jedan vrlo zapušten narod i to s pravom mogu reći iz činjenica. To je širok pojam, mislim da je jako teško uopće je svesti tu ili sročiti u par redaka. Dakle, koliko je nacija, toliko je kultura, pa i do domorodačke. Ali divljaštvo je ono sigurno što spada u jedan najniži stupanj, ajmo reći stupanj. Skoro pa za životinjsko carstvo se može, ali oni su dragi kad su malo divni. Ali čovjek je ipak dobio i sposobnost misli, prosudbe, razvitka. Sad. Onaj ko dođe, i ko dođe kasnije od Dubrovačke republike, od onih recimo vremena kad se je nekako pojmo Dubrovnik kao jako elegantan, emancipiran, fin. Nećemo govoriti o lukavosti i nekakvim malicijama, ajmo reći, koje su se i Dubrovniku, jer i to je tokalo imat i mislim trebalo se vaditi isto iz problema i zato je to se i prepisivalo Dubrovčanima. Ali, i to je mudrost. Ali ono što je zračio Dubrovnik i što je Dubrovnik imao, što je jedan educirani Dubrovčanin posjedovao, to je govoriti najmanje 2, 3, možda i 4 jezika, koja su bila i službena, raguzeo, latinski, italijanski. Trebalo je govoriti jezike. I sad ja mislim da je gap ili problem u tomu što kogod dođe u grad, donese sa sobom svoje i ne želi učiti. Kultura se uči. Mi se nismo rodili kulturni, mi smo se rodili normalni, čeljade. Plakali smo, izbezumili smo se, šokirali smo se, razveselili smo se. Neko se smije, neko se plaće, kad se uglavnom plaće. Sad, onaj sad i recimo obrazovanja i kulture kojega doma steknemo, to nam roditelji davaju. Mislim da se finoća sjeće doma, oni prvi koraci i to je ona prava baza, to je krasna finoća ili divljaštvo. To je sada krasna baza da bi na to došla kompetencija. Ako se hoćemo školovati, ako hoćemo nešto napraviti, bilo što želimo raditi. Neko se školuje puno, postane divljak. Sad taj raskorak između knjiga, papira, diploma, zato toliko danas, zato kad vidim doktor, ali ga vidim divljaka i bahatoga, naduvenoga, jer sve to spada u kulturu. Ništa mu to ne znači. Zapravo je puno toga dobio i samo se obahatio. I ne zna se nositi sa uspjehom. Treba ostati skroman. Kad reću kulturna metropola je bio i Dubrovnik. Kulturna metropola je bio Dubrovnik. Ja bih htjela da bude i da ostane Dubrovnik. U mom srcu i u mojoj, ja se trudim biti uljudna, to sam dobila i od svojih. Nadodavam kompetenciju, nisam je nadodala, nisam stavila. Nadodavam kompetenciju svaki dan u svojom struci, dakle klavir, glazba i umjetnost općenito. I ona me sigurno rafinira u tom pogledu da i observiram
trebamo učiti, trebamo zapažati, trebamo vidjeti ljepotu. Našla sam se u velikim gradovima i u tramvaju ili vlaku, željeznici, kako voz, kako se već reče. Mladost sjedi, starac stoji, jeli, mislim kulture. Razumijem, digni se mali, je. Ja sam rekla, vidite li da gospođa stoji, ima 80-90 godina, to je u gradu Dubrovniku kad sam bila mala, bila osnovna zadaća biti u jednom autobusu i dignut se starijemu. I to se moramo učiti od malih noga. Nema poslije sve te škole koje nadodamo, jako jadikujemo. Mora se toga dodirnuti. Mislim da je strašno jedno opće mišljenje, svi su ti oni isti, ništa ti ovo ne valja. Nije. Nisu svi isti, u svakom ima zrno zlata i onaj koji nas najgore uvrijedi opet ovisi isto o nama kako ćemo mu se sljedeći put obratiti i to spada u kulturu. Ako ne poštujemo svoje, ne možemo poštovati ničije. To je apsolutno prva stvar koja isto mora biti utkana u nas od malih nogu. Meni je majka strogo dubrovački govorila, a u školi je predavala, prema tome kad bi užala riječ utija u razredu, đaci su je pitali, a što vam je to? Ili ja kad pođem u grad i rečem dajte mi žmuo vode, sva ispijena od vrućine, a on me pita šta ti je to? Evo to je kad je već došao u Dubrovnik, ipak je došljak. Mora bi možda ipak otvoriti malo, ali je grubo što toga nema u školi. Izišli su neki riječnici za koje strašno sam radosna i čestitam svima na toj inicijativi, ali na tomu ne smemo stati. Izašlo je, pa sebi pripisati neku zaslugu i to mi trebamo uckati u ljude oko sebe. Ja mislim da to moramo govoriti. Mi moramo govoriti našim jezikom. Mene je strašno veseli u Napolju, Napolitan, ja obožavam Napolitano. Meni je strašno da su to uveli u škole i da imaju riječnik Napolitano-Italijano. Recimo razlika između dubrovačkog i hrvatskog, zašto ne? Sljedeća inicijativa, hrvatski, dubrovački. I onda će nas u Zagrebu ipak shvatiti da nismo mi, čudni što želimo možda dubrovački govoriti, jer par puta sam u kafanama s mamom strogo baš dubrovački govorila, pa možda nisu baš sve razumjeli, što je meni bilo i drago. Ali, jer malo smo jeli, što ga će pokondurovali. I to je sastavni dio grada. Ne smije biti nikako zlonamjerno, ali viđi onega što je peto na glavu i tako, mislim, kakav mu je klobuk. To je sastavni dio nešto lijepo, slatko, je. Slatka, kondurava je slatka. Kritika je zla. Tu je razlika. I ja mislim da moramo strašno držati do našega jezika, do našega duha, koje su to krasne kuće. Ja sam sad dolazila ovdje na Banje, a taj grad, ponovno sam se zaljubila, pa koliko puta. I moja poruka je samo učit prvo svoje, jezik, biti fin, a onda škole. Gdje god se okrenemo u gradu je jednostavno možemo naći krasno čeljade još uvijek i mislim da se trebamo okrećati prema pozitivnoj strani. Uvijek je stvar izbora i najgora je inertnost. Sjediti u kafićima dane i onoga ko prolazi sa radosnim licem, a oni već pomalo kiseli, mu zavide. Ne, jer taj sa radosnim licem mu ne uzima njegovo mjesto, ne uzima mu njegovu kreativnost, ne krade mu njegov uspjeh. I ta se zloća strašno u pore je ušla svakoga i širi se. Ona je jako brza. Mislim da moramo prvenstveno svakoga dana kad se probudimo zaista pokušati sebi obećati da ćemo dati najbolje od sebe što umijemo, da ćemo poštovati ovu ljepotu koje nigdje nema. Ja sam se strašno puno naputovala, vjerovatno to i znate, jer sam i bila na ovoj emisiji i puno, 4 kontinenta, evo, ali Dubrovnika niđe nema. Niđe i ovo s pravom govorim ponovno ne zato što je to moj grad i što sam ja zaljubljena i ne znam ja što nekom laskam. Ja laskam Dubrovnik. Ja laskam Dubrovniku jer to je moj učitelj. I mislim da to trebamo gledati. Pa, Bože moj, nismo slijepi.
A i slijepac nekad vidi bolje nego mi što vidi. A srcem se gleda. I prema tome, ako volimo ovaj grad, ako nam je on učitelj, ako je sve ovo skladno, svaki kamenčić na svome mjestu, ako je sve jako kulturno, onda nema mjesta za divljaštvo. I govori dubrovački i biti kulturno. A dug je to put. Rekla sam malo prije o procesu koji ide prije, ali ne smo mogu biti nadu, možemo i sada biti dijete pa početi. Svaki dan je početak.